ni tidak dan kejadian ini kenyang Jepang kelam mahal apa kok setelah pakai lima kejadian dan kali kejogi nama ni Kepsha constituency kejogi tidak kinongrat tidak kinongrat kinonguru jongka jai berdiri di MC Imya kamkam kakamai kakaji dan ru kinongrat nak constituency jumi kemarin ikikwai tempo ikichur kichap kisok kipai berkumta ter nitip ulimba kene ke lockdown halaura bun kichinge kamtam kinongrat hamba kichur kijongki lalu lere na syukur untuk tak kumta ulimba kajing shalan ke idima kijongki bagi kali dan buat kali syukur pak kora kijing du nong makra kara kora kijing cepat hakimah mata kijongki ini hukum kinong nikiman di dalam kejingkit kia haduk kata-kata hakaba nikwa penia snap penyetir jimut lang benginya snap itu ada jimut kejongki halo pensuk kamtam kinong syok syong kinong ber pada pimpin tiba desi kejing ada jimut kejongki dalam tolong sebagai kebahagia ingin sekali jingin terpilih kuala kejing Kajinglong jingman kayat kayeng jongki pajba nadu kakam bela hadu kathit kapet kalalong kabaperking bha hapo kariboh distrik namar kajing penlong ya kajing yada ya kajing yokem uknyang jingpang COVID-19 ya kipaj ba ka distrik namar kumba kalong hi kariboh distrik kadai kajing khang ba jong jela Meghalaya banrung banmi sha kiwe ki jela jong kari India da kajing sokhya ya ke kasion bat kabit kabyang jong kipaj ba nong chongnong ka umsning constituency UMLA kathan uba Jason S Maulong rengkat IMDC ikong Magdalene S Maulong menta kasngi kila lum lalang ya kinong ilam sunong jong kathan saiden baro kawai bania phaliu jumut halor kabanta kaba kinong rep kisham jeng ban lejdi ya kimar rep jongki badru banbu katto katne ki yo dilang hapo ka constituency khnang bon la banirap ya kipaj ba nong rep ki badon hapo kane ka constituency laya shim benta ha kane ka jingyalang da kirang ba shnong jong kathan ki balaya ai jingmut banbu ya ki yo dilang ha ki katto katne ki jaka ki badon hapo ka umsning constituency banlong kalat penim kamai ya ki paj ba nong rep bat kum juru ban pensuk ya ki nong thit ban let yo da ka jing sngo shngan ha kane kasngi ya kane ka jing kendulang la penlong ha ka dor bar hol jong ka shnong saiden ha ka bala peniat ya ka jing lang dau ba ke lapang ubade urang ba shnong jong ka shnong saiden ha kane ka ju kasngi hadin baladep ban penlong ya kajingnya phliu jingmut bat kinong ilam shnong kine kinong mikmat pajba jong ko umsning constituency kila lej banjurip ya ka fish market lane ka yo di dokha kabade jong ka tanat fisheries Haribo district kaba ya kene ka jaka la thumu ban penlong ya ka yo dilang ha kaba ki pajba kane ka area kila ban lej thit lej pet na ka te ka jaka na ka banta ka jing tip batikana jong ki pajba kane ka fish market lane ka yo di dokha kadon ha ka shnong saiden ha ka dong maudaron mar persya jong ka sweet day restaurant saiden ha kane ka ju kesngihi kine kinong mikmat kila lej ban jungoru ya ka yorit ka bala penlong ha ka shnong saiden na ka banta ka jingshngan jong kinong shnong bakim don kam ban lej thit ya ki mar bam jong ki na kiwe ki jaka ha kane ka yorit ha shnong saiden lale ha korkom ka ba itanat bat ka ba ishngan ya kinong wan thit manbut ya ka jingpatha jong ka sarkar shnong shnong ya wan benti ya wan lot pelong hingga po saiden kasi dengan rengkat di romba strong sekretari shnong number shnong di don dekat ini IMDC di pulun tiang belum sekretari juga PDF musning di kajing pensno hakini ki singi hakini ki toyol ke bedap ke longba ana mata kini kinong rap ibun kinong rap keleng saudom ka bahap hakini ka than di boy hi ke shamsha kata ka jingjar ma nadu ka jhur ki so ki bami ki mlap pun poi sakita ki yo bikin de di kalau sulong nak kalian kado kalau tak ikut bersusi mal di mungkin ke jenggok ke jengkot kadai nak karep karyang tengi kita kinong mikmat hi nak asyam kai kene bang ngin kini lai tili ke circle ki ba kentuk ma arpo opsan tili ki snong yi lai perkhat bangin pelong kata yo delang tengi yo ban wan jurup kene ke berompo saiden kene fish market ba phi plai mana berpinarung kuntur plai ba kabyang ha kadang kita social distancing ko kabyang ka jakale chabar kabyang na dong sunong kabyang thì nginget ba kani kayo di lang ni bodoh po saiden kan ai kata kalat kelinti kini kinong rap ma
hakani kapor menang jinjar kan pili pada kala pinyo man kamai pinyo pela ayeng asam rupang asutho ba ginang hab yosong komiti begini girong ba strong barokha ki bawan ba ndai tangkani ko bigi yo de lang hangni namar ngan kren ji happy ke jing sisana bina pi pek man komedi do barokha ap santli ki strong hangni kamlong yo klabon plat tingi hab identify ngimut identify bang sa ar lai tili ki jaka kai kaban dong kata kaba kelut ke jaka di bangin yo ban wan yalam lu baru khaj kini kinong rem kinong deso na baru khaj ba penmi kini ka mar kendo ba kinang la ban beteng ya kata mo bakin yo kata kamai kaji di tahi na kaliang jonga ba nga kakerparu ya baru khaj ki badana haman kisnong haman ki dong ba pentip lami ki tu ki badan kinong rem haman kisnong makan don sadon tu takayo delang bangin penbaik hi hangnya po saidan ba sel ar lai tili ki jaka by next week ngasun IP kata clarity ngasun shai ba IP ma kumam daski bangin nang yesong ka meeting ka badingkong tingi la penwandur makan long shwa po saidan tingi ya pek pada ka kumung ni takil man kaski markat nang leng asu kinong rap kinang bun ki banwan te haba kinang bun kinong rap te hangni haka juk jaka kumung ong IP mena ngimla ban penbun mar blai hakani ka apot pengi ya khun uni khnyang covid-19 ni don gonong kam maintain data social distancing tingala adzang ban identify bang sa ar lai tili ki jaka ban sok ikinong rap hi brok kata blai